Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Amaylin. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet nga ibinglay ti pakasaritaak. Tabarang makaibati ti basit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maylin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agsarita taman, Maylin, anak ko. Apay ka di manin nanang. Anya ka di manin ti bagayo. Apay ka di akaslasaan mo amay ulo ti agadal. Apay, adda parikot mo. Awan. Awan parikot ko. Kan, mabalin ka di? Sana tila damdamagan nyo. Agadalak no kayat ko. Saan no saan? Ngam sayang ti panawon para ken kanak ko. Panunutom kumamot ti regrig at mikin ni tatang mo amang isaksakad iti panagadal mo. Ay, kanayon lakas tat ibagbagayo mat nanang. Kas kailan nadadaol apla ka. Makarengreng kayo. Anya ka di mat ibagayo kanyak tatang. Kalkalpas lang ni nanang anak kisarita kanyak idikalman. Ngam ita, da kayo mat makisarita kanyak. Nasao ngamin ni nanang mo kanyak. Asaan mo kanumot na mayulo ti panagadal mo? Apay ka de. At da ka di parikot mo. Ibagam atap no matulungan da ka. Awan parikot ko, tatang. Mas nadutak nga minan nga agadal. Iso saan da ko maapilitan? Agsardeng at langan. Anya? Ay pangasim ka di anak ko. Agadal ka. Gaputa day talaang ti maipatawid miken ka kininanang mo. Saan tayo mat nga rod abak nang? Kan maysa. Para matlaken ka dayta no makaturpos ka iti kursom. Makao, makayo, tatang. Day tala ka na yun ti ibagbagayo. Ay, naibaglakit din, tanasapa tayo ita na dismiss. Ada oras nga garamid iti projects. Umay kan, Maylin. Agid dantan nga agawid. Idagas ka ni Jabalayo. Sana pa'y nga agawid, Jane. Umuna kalatan. Adapay pag nami kadag iti barkadak. Wano, kayat mo ti sumurot kada kami. Diyak kaya ti sumurot kada kayo. Nang runa taamok no sa dino ti papananyo. Sige nga, Rod. Umuna kalatan nga agawid. Maylin, ag best friend ta. Iso nga isaksakit ka. Pangaasim, liklikam kumandag iti barkadam. Nang runa iti dayja a Danilo. Amangan kit din no isuntupay ti mangisagmakken ka. Uy, di ka agsaw iti kasta, Jane. Nasingpat ni Danilo. Sige lang, Maylin. Aginom ka nagpulutan tayo. Alutin order ko. Juan, Danilo. Anyang, itulod nak inton madamdama iti balay, ha? Mariknak nga minan ti ulaw ko. Uwan ka di. Di ka madanakan. Da kami ti makaamukan ka. Itulod da kanto ijabalayo. Agyaman, nak. Sige nga, Rod. Inom lata, kakadwa. Ay, nagmayat ti kasi abiyag. Awan sa bali apang panunutan. Uwan na. Iso akan na yun na da kami ti sumurutan. Saan ka di akas ka ni Jane, a best friend mo? A boring akadwa. Oh, da kayo matgayam, anti ising. Sumra kayo pa'y, Ay, agyaman na kaanakan. Ay, itugaw ko laptan kaanakan. Auntie, awan da nanang. Adada iti talon. Agsubli kayong tulaangan, intong sumangpet da. Ay, Maylin, sika ti kayat ko akasarita. Napatag ti ibagakken ka. Anya ka di dayta, auntie. Ala, ibagayon. Adapay ngamin pagnak ita. Sapay la kuma tadi mo tagidaksan daytoy nga ibagak. Nadamag ko ngamin asaan ka kanuunay asumsumrek iti pagadalan nyo. Apay, di ka maasyan kadagiti dadakkel mo?
Agsaksakripisyo da para ken ka. Ikarkarigatan da nga isagsakad ti panagadal mo. Angam, kaslaawan patagday ta abanag ken ka. Didak man pakibiyangan, anti. Ala, pumanaw kayon. Awan panawon ko ang makisarsarita kada kayo. Ha? Pinadpadaanan nyo ka di ti panagawid ko, nanang? Tatang? Way, anak ko. Saan na nasayat dagiti aramidam? Kanayon ka nga agawid an abartek. Ken kanayon ka pa yan amarabyan. Anya nga min ayat ipakasikuran nyo kanyak, nanang, tatang. Awan bibiyang nyo kanyak. Uray na kainumak ka sumangpat. Saan ko matadaw-dawatin kada kayo tigat gatang ko iti arak? Ay, una yan day ta panagsungsungbat mo. Natangsit ka na, gapo ka dagiti barkadam. Pinadakkel da ka na sayaat. Ngam namin pinsanan ang nagbaliw ka. Gapo iti madi nga impluensya dagiti barkadam. Uray anya pa iti bagbagayo. Jak to adaywan dagiti barkadak. Nasingpat da. Kat didak pa'y pulos binaybayan. Naragsakak no isuda ti kakadwa. Agpapaskalat na nga ginom, Maylin. Adot ti arak ken pulutan. Ang mga bartag tayo manen iti nakaro, Danilo. Nangro na kanya. Ay, jak tumanen ka ba ulan ti agawid ng agmaymay sa. Siyak ti makaamukin ka. Alakit din. Ag-enjoy tayo nga aginom ka nagpulutan ka nagiti kakatwata. Siyak ton ti makaamo amang yawid ken ka. Sanak nga yawid, Danilo. Itulod nak to iti balay ni Ala, kumpormin ton. Tinapatay. Saan ka abay-bayan? Danilo, apay nga minadit ti boarding house mo tinangipanam kanya. Anya nga ita, nailawantan. Kasano na ito yan? At na napasamak ka data. Itinto ta saan tamat nga gayan ayat. Awan rumba nga pagdanaga, Maylin. Di kan to baybayan. Purno, asaan tang agnobyo? Ngam ita, tada na pasamak. Agnobyo tan ah. Anya? Ituhan. Agayan ayat ta itan. Isungawan rumpa nga pagdanaga. Ala, ituloy lakit di ti matorong. Masikugak. Kat ni Danilo ti amatin inawag. Mariribo ka na. Diyak amano ka sa nga ibaga kadatatang ka nanang day ti abanag. Sigurado ang masaktan da. Di kan tumat nga di mga kanyak iti. Anya nga ita. Kunak no nasayat at tao ni Danilo. Ngam saan mo't gayam. Nagsalita kayo ka din, may papan iti sikug mo? Saan pa'y? Madlaw ko gamin alumikliklik ita kanya. Kat, anya ti plano ita? Plano ti mapan iti boarding house na. Masapol ang makapagsarita kami. Danilo, masikugang. Kat masapol nga itakdar na ka. Anya? Napay, sigurado ka siyak ti amat inawam? Anya? Panak patan? Awanan ka iti bain. Kalpasan ti amin. Kastan ti ibagam kanya. Saan ka makasigurado siyak ti amat ti sikog mo? Sung agawid kan? Saan kan akayat? Una yun dahito ang nagbambanag manak ko. Ay, no pa'y kasta. Anya nga rod. At daditan. Saan na maisubli ti amin? Kaya't mi nga ibagakan ka. Nga da kami laeng dito'y anakasaga na amang tulongkan ka. Maylin, anak ko. Agyaman ako na itatang. Nanang. Pakawanan dak. Sana kapulo sa timngag iti ka na kayo. Nagbitot kan. Kat sapay lako ma. Tagnakam kan gapo iti kastian at panakam. Gusto tinako na ti inam. Sapay lako ma. Tadi muntun sublian ti kasjay a kinatangken ti ulom. Uwan tatang. Ika
talaga gayam adakkelan ti tiyan mo. Dandanen ti panaganak mo. Uwan nga rod, Auntie Ising. Maladingit anak. Tatinalikodan na tinakasikog kanya. Anya ngay nga rod. Ay kat sapay lako ma. Taagbalin aleksyon kan ka ti kastaan nagbanagam. Uwan, Auntie. Dakal aleksyon kanyak ti kastoy ang nagbanagak. Kat idawdawat ko iti Diyos. Asapay lako ma. Taadan tupay na pintas agasat para kanya. Nay, adda ka pa'y matlagayam dito'y salas anak ko. Ingka maturukan ta ni Rabin, saan ang nasaya at tiagpuyat para kan ka. Nang runak at dandanin ti panagpas ngay mo. Bye-bye andak pa'y laang dito, nanang. Kaya't ko tiagmay-maysa. Amuklat ta no anya ti pampanunutam, anak ko. Ngam saan ka kumaunay ngagpampanunot? Sana bali, adda kami dito'y kinitatang mo. Saan da ka abay-bayan? Nanang, Wa, agyaman ak unay. Gaputa da kayo tinagbalin na dadakal ko. Kat, pakawanin da. Gapo iti kinasuker ko nga anak. ay na, kas ka mo laubingan ngay marakop kanya kanak ko. Wala, daytoy titandaanam. Ipatpatag da ka unay kinitatang mo. Kat uray nagbitot ka. Adda kami latad ito'y asidadaan amang awat. Kan mangtulong kan ka. Talaga dakkelan ti tiyan mo, friend. Dandanikan aganak. Uwan nga rod, Jane. Kat, dakal unay ti pagyamanak. Gaputa at dalat tadagi ti dadakkel ko anak kasagana at tumulong kanyak. Talaga nga min anasingpat dagiti nadakkel mo. Kat, nasayat day ta. Sapay la ko ma, tamay tuloy mong tumatlang ti panagadal mo. Tapno nasaysaya tumatlang ti masakbayan ti agbalin nga anak mo. Uwan, Jane. Kasta talaga ti planok. Kat sapay la ko ma, tatarabayan na kami ti apo. Kat makalpasak matlaang iti panagadal ko. Nailapas ko matlaang ti kursok, Mr. Lonely, kat agtrab-trabaho ak tapno maisakad ko ti panagbiag mi iti anak ko. Nimot Danilo, talaga asaan na binigbig ti anak ko. Tuy pagayam mo, Maylin. Maylin, pagayam ko, nasayat mo ta nakalpas ka matlang iti panagadal mo. Akat ala, ipamaysam ti trabahom, kastamatan ti anak mo. Agurnong ka, para iti panagadal tumet ti anak mo. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Maylin. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, June Rebutazo. Ken sound effects, Triple R. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Ivy at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sak abulsek, ngem saan at kinabulsek ko tinagbalin alaped tapno makaadalak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Ivy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, asidagan ti panagturpos ko iti senior high. Kaya't kung tupay ko mati makaadal iti kolehyo. Kastaya anak ko, kat no bilang tagtuloy ka iti kolehyo. Anya nga iti kurso akayat mo. Kaya't ko kumati mangala iti kinamaestra, nanang. No lakit di ta makapagtuloy akpay nga kolehyo. Ala, anak ko, bayam, kasaritak to ni tatang mo may papan iti dayt na. Agyaman ak nanang. Kat sapay la ko ma. Tadapay pagadal ko iti kolehyo. Iti kasta, matungpal ko ti arapaap ko pagbalinan. Wen, anak, agsarita kamin to pa'y kinitatang mo. Damagak no anya ti makuna na iti dayta abanag. Ivy anak,
Kuna ni nanang mo kanyak, akayat mo kano ti agtuloy iti kolehyo. Wan tatang, kayat ko launay. No lakit di ta pagtuluyan dakpay. Ay katun nasayat mo't day ta planom. Di kagdanag. Agtuloy ka nga agadal iti kolehyo. Ha? Agpaiso tatang? Wen anak, ikarigatan da ka pagtuluyan iti kolehyo. Basta saysayatem to ti agadal ha? Wan tatang, saysaya atik to talaga ti panagadal ko. Talaga ngamin akayat ko mat ti makalpas, tatang. Managsaka na kanak. Tauray kasta ti kasasad mo, nagagat kalat nga agadal. Wan tatang, matalaang matikurang kanyak. No pa'y adalimitasyon ti panaggaraw ko. Saan matalapad day ta? Gaputa ka ba alak mat ti makisabay kadagiti kaadalak a makakita? Amo manang nika, nakaragragsakak. Gaputa makapagtuloyak matlaang iti kolehyo. Mayat ano kasta ading. Naku namot datatang kananang. Akayat mo kano at talaga ti makalpas iti panagadal mo. Wen manang, kayat ko ngamin amatungpal kumamat ti arapap ko nga agbalin na maestra. Kat mapadasak tumat ti mangisuro. Nasaya at ta ading ko. Ala, agadal ka nga rod anaimbag. Iti kasta, matungpal mo ti arapaap mo nga agbalin a maestra. Wen manang, talaga saysayatek ti agadal. Gaputasan lang a para kanyak daytoy. No di kat para kada tayo amin. Saan ko asayangan daytoy nga oportunidad, manang? Wan gusto ka? Naimbaglaangan ta imanugot dananang kantatang nga agtuloy ka iti kolehyo. Ivy anak, itata nakaturpos kan iti high school. Sa dinon to nga iti kayat mo apagadalan iti kolehyo. Uray dito'y langan lugar tayo, nanang. Total, adamat universidad nga awat iti PWD akayat na ti agenrol iti kolehyo. Alang arud ang anak ko, kuyugan kanto lang aruden ang mapanagenrol. Wan nanang, sana bale, tamabayag pa'y mo ti panag-enroll. Kuyugan dakto lang aruden, nanang. Wen anak, kat talaga ka di asaanan nga agbaliw ti kayat mo a kurso. Saanan, nanang? Kinamaestra talaga ti kayat ko. Gabutakas iti nakunak kada kayo idi. Kayat ko mati mangisuro. Gan, tapno matulungak tumat dagiti kas kanyak, nanang. Mabitlaang, umayan. Asino nga tatisa nga ilik? Inakman langan kitaan. Naibag nga oras mo, ading. Ada ka din ni manang mo, anika? Ay, adda manong. Ala, sumrek ka pa'y tayabak ni manang. Agyaman ak, ading. Ala manong, agtugaw ka pa'y. Thank you, ading. Arnold, imbag man ta nakapasyar ka dito'y balay. Unika, nabayag mo't nga minin asana ka nagpasyar dito eh. Sa bagay mo't kit di Mayat mat ata nakapasyar ka. Kailiw ka mo't tan akabanding. Manang Nika, agtuyan ti pagsangwan nyo ka ni Manong Arnold. Insagana ni Nanang daytoy. Agyaman ang ading ko. Ala, sumango ka mo't tan kada kami Tagigiddan tayong agmerienda. Uray saanan, Manang. Nalpasa ko na nagmerienda. Ala, ading. Umay kakit din. Tagi istorya tayo pa'y. Saan ka nagbabain? Alaman laangan. Pagustuhan kayo, Manong, Manang. Ay, agyaman na. Nalpasan ti umuna a subject ko itangal daw. Maragsakan nak. Gaputan na singpet-met dagiti kaadalak. Tinasayaat. Agawid akmatan. Itikas na. Makainanaak. Apag isuntoin ton madamdama. Sumrekak tumanan iti next subject ko. Ivy, agawid ka din?
Wan manong Arnold. Kalkalpas nga mintiyo mo na subject ko. No kasta. Awanan ti klase mi taabigat? Awanan manong. Inton malamanan ti next a klasik. Apag iso nga rod. Agiddantan nga gawid. Itulod ka ni di balayo. Alaman nga rod manong. Ang mga numataktak kamat. Sana parikot day ta ading. Naimbag nga rod ta nakita ka. Apag isulawonay. At damit gagara kinimanang mo. Manang Nika, asidigmatan ti panagturpos mo iti kolehiyo Wan, nasaya at mat. Iti kasta, makapagtrabaho akmatan. Tapno matulong akmatan dananang kantatang amang paadal kan ka. Wan nga rod manang. Saan nabali manang? Igaid ko mati agadal. Iti kasta, makatulong ak tumat kada kayo. Agadal ka ana imbag. Di kagdanag. Tadda kami lataan nakasuporta kan ka. Day tamat ti pagyamyamanak launay manang. Mariknak ti pamatagyo kanyak. Iso nga kayat ko talaga ti makaadal. Tapno makatulong ak kada kayo a pamilya. Manang Nika, kasla kaano laang idinang rugi ak nga agadal iti kolehiyo. Ita, ada akon iti maudya si mestre. Wan nga rod ading. Maragsakan kami para kan ka. Matungpal mo mutlaangan ti arapaap mo. Gapo day iti panang suportayo kanyak manang. Katagyaman naklaunay kada kayo. Kat, anya nga iti plano apaman ang makapagturpos ka? Kwa manang. Planok ti ag-review para iti let exam. No kasta? Ag-review ka na dagos. Uwan manang. Nasaysayatan nga ag-review ako na dagos. Tapno makapag-examak tumatlaang. Ala nga rod, sika, timakaam mo. Nanang, tatang, inton bigatan ti graduation ko. Wen nga rod anak. Maragsakan ak unay. Gapotag turpos ka mutlaangan iti kolehiyo. Pudno ti ko na ni tatang mo anak ko. Nakaragragsak kami talaga. Ngamin, saan ang nagbalin alapod ti kasasaad mo? No di kat nagbalin akarit da itakan ka. Tapno agbaligi ka kadagiti planom. Wen nanang, kayat ko ngamin nga ipakita kadagiti tattao. Asaan aga putad da pakapilawan ti may sa tao. Katawanan ti karbanganda nga agbyag, akas kadagiti normal. Kayat ko nga ipakita ka ba ilakmat ti agbaligi, nga oray kasto iti kasasaad ko, nanang, tatang. Ay, Wen anak, pudno day ta. Ket maipanakil da ka unay. Oray syakmat, tatang, nanang, may pagpanakil kayo mat. Gapo ta sandak nga imbain, gapo iti kastoy akasasaad ko. Nanang, tatang, isagot ko kada kayo ti diploma. kablaawan da ka anak ko. Kamaudyanan na. Nakalpas ka matlaangan iti panagadal mo. Kablaawan da ka anak. Addan anak mi a maestra. Agyaman ak tatang. Ngam, sa anak pa'y anay a maestra. Ag-review ak tupay. Para iti let exam. Tano bilang makapasaak. Naan-anayak dun a maestra. Kasta aya anak. Congrats, Ivy, ading ko. Naragsak kami amin iti daytoy a panagturpos mo. Agyaman ak manang Nika. Congrats, Ivy. Talaga maipagpanakil da ka ti pamilyam. Agyaman ak manong Arnold. O ala, mapantayon ija balay. Ada kanumat insaga na datatang kananang apagsasangwan tayo. Oh, manong Arnold. Ada ka mat gayam dito'y balay. Nakapasyar ka man. Wanading. Ada nga min gagara kinimanang mo, Anika. Kasta ka di, manong. Wanading.
Kat si Kangay. Kaslaita ka la makita dito'y balayo Wen manong, kasangsangpat ko ngamin anagapoy ti review center. Kasta ka di? Wen manong, iti kasta, masagana akto para iti panag-exam ko iti let. Ma'am Ivy, ading ko, proud na proud kan ka dagiti gagayim ko. Ha? Tapay matmanang. Gaputan nagagat ka kanong agadal. Kasta ka di, manang? Wan, kasta ti kanayon da nga ibaga kanya. Makaparagsak matday ta, manang. Talaga Oray ni manong mo Arnold. Kasi nga dan agayim ko, proud kan ka, ading ko. Ivy, nakita kong ti result ti board exam. Ha? Anya kay ti resulta na, manang? Maragsa ka na. Gaputa may isa ka kadagiti nakapasa. Agpaiso ka di, manang? Wan ading ko. Agdan kabsat ko ang maestra. Nakaragrag sa kaglahong na manang. Natumpal matlaangan ti arapap ko. Ay naanak ko, maragsakan kami unay para kan ka. Agyaman ak nanang. Uray siya, nakaragrag sakak. Dayto yan ti bunga dagiti sakripisyo yo anang paadal kanya. Talaga akasta anak ko. Obligasyon mi kas naganak timang paadal kan ka. Da kayo kinimanang mo. Saan nabali, nanang? Itatanan anaya ko na maestra. Agsapulak matan iti panggadak. Iti kasta, matulungan kayo matan. Hun anak, mamati ak anala kakalaang amakastrak iti panggadam. Nang runak at board passer ka. Wan nanang, padasik ti agaplay. Bareng numapagasatan na. Ivy, naku na kanyak ni manang mo anika. Ngagsapsapol ka kano iti pagaplayam iti trabaho. Kasta nga rod manong. Kayat ko ngaminan at talaga nga i-apply tinaiturpos ko a kurso. At da may rekomendakin ka mabalin mo a pagaplayan. Sigurado a maawat da kay jay. Gaputag sapsapol da itikaskan ka a let passer. Ha? Sigurado ka, Manong Arnold? Wala ding. Mga no sana siyak ti kasapulan da, Manong. Let pasarak ngagpaiso. Damat pa kapilawak. Saan, ading? Gaputakaskan ka kano a talaga ti masapul da. Agsapsapol da ngamin iti blind amang isurumot lang kadag iti blind nga estudyante. Alaman nga rag, Manong. Padasik tumatag-apply. Barang maawat ak ngagpaiso. Nanang, tatang, ada good news ko kada kayo. Anya day ka anak ko. Amuyo ka din, nanang, tatang. Naawat ak itinagaplayak at trabaho. No kasta, mangisuro ka na, anak. Kasta nga rod, tatang. Ay nasaya at ano kasta, anak. Adamat laing panggadam. Pudnuti ko na ni tatang mo anak ko. Ala, saysaya atom nga rod. Iti kasta, maitalukan tupay. Wan, nanang, talaga saysaya atak ti mangisuro. Iti kasta, makatulong akmat kadagiti estudyante akayat na ti makaadal. Tapno makatulong akmatan kada kayo adadakkel ko. Ita, mangisurusuro akon dito'y lugar mi, Mr. Lonely. Kat matultulong akmatandanan ng kantatang ko para iti pagbiag mi. Daytoy man, ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ivy. Pagayam, Ivy, pagyamanak, daytoy apakasaritaam. Ket dayawin ka, gaputa uray kasta ti kasasaad mo, ing kagumaam latta tinakalpas iti panagadal mo. Ket mamati ak, ada ito'y apakasaritaam ket nakaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso.
Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan nga Ivy, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan ko anaanusan tinangasikaso iti inak? Isu ita ti pagbababawyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ivy dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Joel, umay ka man anak ko. Apay nanang, Ipan mo man iti silid ni nanang to'y kanan na. apay asan ada kayo timangipan ngay? Nagaduntuman nga artinan. Tila ibagbaga na sakit. Inton mapan ko ipa-check up. Awan mo't nga rod ibagada sakit na. Sige nga rod nanang, siya kung timangipan iti kanan ni Lola. Maala nga rod. Agsubli ka adagos na mangantayon tumatan. Ha? Apay ngay asaan nyo pala ang ayaban ni Lola? Dito'y kusina tayon amangan. Makapawan ganas nga rod akasangsangot na nakaararte. Iso abay am nga iti silid na latan amangan. Total marigrigatan mo't lang nga magmag na. Sige nga rod nanang, ipan ko ti kanan ni Lola iti silid na. Umay ka sumangon iti lamisaan, Fidel. Mangantayon. Ako pa ni Joel. Imbaon ko lang amang ipan iti kanan ni nanang iti silid na. Kasta ka di. Nalangarod. Mangantan. Ay, ne, aday tamat gaya man ni Joel. Apay nga awit mo pa ilang ti kanan ni nanang. Di namat kaya't timangan. Ay na, mangrugi man nga tati kinaartinan. Imbatim lata ko man iti silid na, tamangan tulat na. Ibundaris na nga rod kanuno ibatit. Umay ka nga rudan tamangan tayon. Bay, di ta mabisinan ni Lolam. Gunggunan na, tanakaararte. Unay katikas na panagsasaom iti inam, Ivy. Ingkakit di ay aywan atap no mangan. Marwam laeng, no kasta ka na yun ti aramida. Kat bay amlat na nga rudan ang mabisinan. Kasano no ad-ad na ngagsakit. Mabalin ka di. Mangan tayo pa'y nga umuna. Umay ka mat sumangon, Joel. Nanang, Apay manan asaan kayo amangan nanang. Anya manan ti problema yo aya. Saan ak nga rod amabisin? Tilikod ko tinasakit. Ilutom man kit de. Ay nanang, mangrugi kayo manan. Ado pa'y ti aramidag. Saan aday ta ilot ti bagbagayo. Mangan kayo kit din. Tapno saan kayo ang mabisinan? Saan ak nga rod amabisin? Nagpaidam kalakit din nga inadak. Ay nananang. Awan mapasamak iti biyag tayo no day talatan mangililot iti bukot yu ti aramidag. Nasakit nga rod. Apay, nagrigat lakit din aya nga ilutam. Kasanukit na kaida kayo matlatan. Di kayo pa'y matbumangon. Nasakit nga rod dagito'y sakak. Kasta kayo mat. Awan latistaan anasakit kada kayo. Pumanaw ka nga rod dito yan. Sanak matlaang nga ilutan. Mangan kayo pa'y. Urayan kayo amalpas amangan taalaag tinanganan niyo. Agur-uray ti iinawak iti kusina. Ay, unay kan. Kunak lang nga rod den asa anak amabisen. Makamu kayo nga rod. Panawan kayo man lang. Papanam, bakit? Mapanak man iti balay da arsing. Anya ti iba gamit ti kabsat mo. Ibaga kasublatan nakmat. Isumot ti mga iwan ka ni nanang. Imbag ano kayat na? Kat no adda trabaho da ngagpadpada kini bakit na? Uray rumbang laang adwa kami ang mga sikaso ka ni nanang. Saan asyak laang ti agibakbaklay iti obligasyon. Ala, padasam nga rod nga ibaga. No anyamat ti makunana. Anyat ibaga manang. Imaya, takayat ko nga ibaga sumublat kamat ang mga iwan ka ni nanang. Anya? Ammumot nga adda trabaho manang. Kan adda mat trabaho ti asawak. Awan kadwa ni nanang dito'y balay no pumanaw kami. Imbagkan ka tawan trabahom. Balay laang ti ayan mo. Kat, gaputa kastan, syaklat tangarudan ti agibaklay iti obligasyon. Ano manang? Tas ikakat nga rod tinawaya ti oras na. No agkasapulan ni nanang iti pinansyal, nakasagaan akmat at tumulong.
Saan laeng asyak ti anak, Arsing? Adamat obligasyon mo kaninanang. Pasensya kan manang. Ngam kasanulaan nga ni nanang, no alaak. Awan mang bantay kan kwa na dito'y balay. Mabit lang manang. Alam da ito'y akwarta. Imbag lang nga igatang mo iti masapsapol ni nanang. Saan akwarta ti kasapulak, Arseng? Pasensya kan manang. Talaga asaan amabalin nga alaak ni nanang. Apay balasang ko. Anya ti masapul mo. Agpatulong ako makada kayo, ante. Agpatulong? May papan itay? Ni Arsing kasauyo man, ante. Tasublatan namat ni nanang. Padasan namat nga aywanan tasaan lang mat asyak ti anak ni nanang. Apay, marigatan ka ayakan ni nanang mo. Awang matrabaho. Kasanungay maaywanan ni Arsing te inayaw kaada matrabaho na. Katagsakripisyo di sumardang pailaang agtrabaho. Ay nabalasang ko. Sika ti babae. Mas maaywanam ni nanang mo. Saan ka kumamot nga agbalin na makasarili? Dumawat kalangan ititulong pinansyal ka ni Arseng. Sige nga Rodante, no saan da ka matulungan, mapana ko. Kumusta nga itinapanam? Andati ko nati kabsat mo. Saan na ka no amaasikaso ni nanang? Kunak tumat ngamin. Kasano kat adamot trabaho na. Makapasuron. Ano, sam ka din bakit? Manula nga taon ti panagbiag ni nanang mon. Ipakitam kit di ti panagayat mo kenkwana. Kasanumat ngamin, kat nakarigrigat nga aywanan. Awan ti may sa asaukan kwa na. Ugali ti bumakit Isungayat atidog mo kumapay ti pasinsyam iti inam. Nga dagos. Ay, nanang, ni Lola, agas-asok ijay silid na. Ay, bayam dita. Yung kakitaan na. Itay pa yung agas-asok. Ilaplas ko ti assignment ko. Nagadungamin tim para mi day jay school me. Kat ilapas mo latan artila ang ninanang dayta. Sa anak nga rod ang makakonsentrate iti araramidak. Gapo iti mangmangag ko apan agas-asok ni Lola. Malang arod, mapan ko kitaan. Anya ayat ti problema yo. Apay nga asog kayo lang nga asog. Makadisturbo kayo mat. Nagot oti si ikat ko, anak ko. Ay na, nagadulakit din nga artiyo. Anya nga rod kayo ti maaramidak no na ut-ut. Iluutam ko maitila na Ay na, unay lakit din ti kastoy aya. Nagregat ti agaywan iti bakit. Hapay aya adinak maan anusan, anak ko. Alaman langan, ilutag itila na ti sikat yaw. Oh, apay nga da ka Arseng. Umay mo ka din sukunan ni nanang. Umay ko lang bisitaan, manang. Isutibilin ni Antinida. Napan kapay gayam nagipulong kan kuana. Una, ta ipabaklay mo mat kanyak ti obligasyon ta ni nanang. Manang, awatam kumamot ti sitwasyon. Alawanan, nagadupay lasaom. Sa nabale, tatunggal day off ko, umayak dito'y balayo, tasyak mat ti mangaywan ka ni nanang. Tapno makainanakamat. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kalangarod, mapanakon iti silid ni nanang. Saan mun sapay a dinigdigos ni nanang? Sa balin ti payud na. Uray ti silid na. Ay na, nagangdod. Kat, di na nga rod kayat tagdigos, tamalamin ka no. Kat ipapudot mo ati pagdigos na. Uray nga rod, mabutang latang agdigos. Pilitam Ugali na ti bumakat a mabutang agdigos. Ngam pilitam. Baybay am ka di anak ka ang angdod. Unay kamatan manang. Di mo pa'y maasikaso ang aimbag ni nanang. Kasanon, nuad da umay mang bisita ka ni nanang. Kasta ka di, anak ang angdod? Alawanan, pilitak nga agdigos. Bumangon kayo di tatagdigos kayo. Anya, pagdigosen nak. Tama di ti payo udyo. Sakit, madi ti angot ti silid yun.
Kasano, no daw may mang pasyar kada kayo. Diyak kaya ti agdigos ta malaminak. Kaya't naksamot ta napatayan. Anya patayon nga ibagbagayo. Agdigos kayo kitday. No diyo kayat ang makapungtutak kada kayo. Sikan ti agdigos no kayat mo. Bumangon kayo kunak. Umay kayo. Ayan na iko, di mo guyudan ti imak at ang masaksakita na. Ipanmutoy ka nun ni Lola mitisilid na, Joel. Nanang, Darasam tamangan tayon. kasano ngay no saan naman ang akayat timangan? Ibatim latan itisilid na. Sige nga rod, Nanang. Nanang, saan kumatan amariing ni Lola? Kasla saan matan nga gang angas? Anya, tila ibagbagamot. Ang mga no nakaturog laang. Ing kariingan na. Saan mat nga agriing? May ka man, mapantay itisilid na. Darasam. Sige. Nanang! Nanang! Saan sa mga agpaisun nga umang angas? Ha? No kasta? Awanan ni Lola? Ay, Nanang! Apaya bigla matanti papatayo. Apaya jak nang ganagasog kayo. Apaya pinanawan na kami matan. Nanang! Pakawanan na. No saan kayo anaanusan ngay naiwanan? Pakawanan dakno niya tinagkurkurangak Day tatay ko na daan naglibas anatay. Apay naglibas, ante. Amang ano amo na saan mo na maanusan. So akin ay kayat nante matay. Anya, kasta nga ta, ante. Kung konsensya ang daksama titi kasta nga ibagbagayo, ante. Saan ka kung konsensyaan? Kaya't kulaang nga ibaga. Nga aging ga iti maudi agon daway. Kaya't na nga ipakita ti panagayat na kada kayo nga anak na. Saan nan akayat marigatan kayo? Ante, amom ka de. Dinatay day di amayo. Ano tinagarmi ti inayo? Gampulos ngawan inaklon na kadakwada. Gaputa mabuteng ka no. Nga mga no makatumpong itimang maltrato kada kayo. Kasta ka di, ante. Nalaos a panagayat na kada kayo nga anak na. Amom ka di, nga dinasikugan ka asaan ka nakalpas iti hadal mo. Kat pirme aladingit na. Ngam sana gimurakan ka. Ante. Gami din nakaturpos mat ni Arseng. Nalaos aragsak na. Kamaudyanan na kano. Napadasan natin nagpagraduar iti kolehyo. Makasangit ang kadagita nga istoryayo, ante. Agbabawi ak. Tasaan ko na ipakita kanina ng ti panagayat kumatkan ko na iti maudi akong daway. Amom, oray siguro saan ka dumawat iti pamakawan iti inam. Amok ka napakawan na kan. Kasta ti panagayat na kada kayo. Kasta ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Ketrumbang kumalaang asubadan yumat dayta a panagayat. Nanang, pakawanan da ko man, no saan kayo anaanusan, si bibiyag kayo pa. Agmapabawi ak, ngamawanan maraminak. Nalanawan ti amin. Agyaman kada kayo. Itinalaw sa panagayat yung kada kami ka ni Arsing. Saan kayo ang mapukaw itilagip ko? Kandito'y pusok. Sapay ko man. Nagkita tantupay iti may kadwa biyag nanang.
Patpatgan ka unay-unay. Aging ga ita, numalagip ko day dinanang agarubos dagiti luluak. Gaputaan mok asa anak ang nagbalin anasaya at nga anak. Tuy pagayam mo, Ivy. Agyaman ak pagayam Ivy iti daytoy apakasaritaam. Kaya't timakunak, anusan tayo kuma nga aywanan dagiti dadakkel tayo. Taamin tayo kat agtungpal iti panagbaket wenno panaglakay. No ammo tayo nga aywanan dagiti dadakkel tayo, isunto met ti aramiden dagiti anak tayo kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitim direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Ivy at taga probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagtaudak iti broken family. Ngem sa anak anapukawan iti namnama, amaayos matlaeng ti pamilyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ivy, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pakawalan na ko, Mercy. Nabayagan asininaak ti babae. Italaan nga na nakaidaron kan ka, ngam awan kamin iti ibagbagada a babae. Uray pay, nagbabae ka nata. Liniputan naklata. Amo ka nakbasolak. Nga magkidawak ti pamakawan. Diyak kayat ngagsinata. No saan mo akayat ngagsinata? Saan ka kumaan nagaramid iti kalukwan? Anya nga ti kayat mo ang mapasama kita. Pumanaw kan, agsinatan. Ngam asawa nak. Kasta ka di kalakakin ka ti mangisina kanyak. Nanang, saan ko mamatakas ta, ah? Diyak kaya't nagsina kayo ka ni tatang. Saan ka amakibiyang dito'y, Ivy? Umunag ka pa lang ang iti kwartom. Tagtungtong kami kinitatang mo. Ngam nanang, diyak kaya't na pumanaw ni tatang. Saan ka kadi ang makaawawat, ha? Alan, anak. Sumber ka pa lang iti kwartom. Agsarita kami kaninanang mo. Sige nga ron, tatang. Talaga gayam ang pinapanaw yun ni tatang. Gapo takas jay tirumbang kankwana. Nanang, saan mata nagkurang ni tatang kadata? Nabayag kanumat ta na nagsina da iti babae na. Talaga kadi ani tatang mo ti kanunungam, ha? Nasingpat mat ni tatang kadata. Isarumbang kumaapi na kawan niyo. Dinak isuro si Ivy. Ti desisyon ko ti masurot. Saan kat asika? Tatang, agyaman ta sinong bata niyo ti awag ko. Anya ka diti bagaman ako. Sa dino nga ti ayan niyo ita. Nagbiro ka kiti kwarto am abanga. Diyak kumakayat apumanaw kayo dito ay. Pimanawag, gaputay so ti kayat ni nanang mo. Awan maaramidak ta nagbasolak, anak. Kasano akon, tatang? Maituloy ko pa nga ti panagadal ko. Kabaulan nga ta ni nanang abayadan ti abang to'y boarding house me. Ituloy mo lahat ti agadal, anak. No awan allowance mo. Agkita ta, taikan ka. Agyaman ak narudno kasta, tatang. Nanang, asino ti kadwayong asimmangpat? Iso ni Darwin. Iso ti kaayan ayat ko. Kan kadwata nga agnaad dito'y boarding house. Anya? Awan nagdumaan nyo ka ni tatang, nanang.
Gaputa uray da kayo. Adamat aramid yo. Bastos sakit dito'y anak mo, Mercy. Apay, saan mo ka di disiplinaan to'y anak mo? Ivy, sumrakan iti kwartom. Tagsarita ta inton madamdama. Oh, saan mo ka di anang ngagtiimbaga tinam? Sumrek ka kano iti kwartom. Apay anang iyawid kayo iti sabali a lalaki diti abangan tayo. Nanang, No kinabailan ti amam tinagaramid. Kabailakmat. when ngam nagkidaw matan iti pamakawan kada kayo ni tatang. Kan nabayagan day jay apasamak. Italaang anamuan nyo. Oray pa'y. Nagaramid latta ti amam. Kat jak tumapakawan iti dayjay nga inaramid na. Nasaysaya at kumaapinakawan nyo, nanang. Ngam tinangisang pat kayo iti sabali a lalaki. Hoy, Ivy! Dinak isuro ta anak kalaang. Lola, ni nanang, nangisang pat iti sabali a lalaki iti ababangan mi. Anya, nagawan kit din a panunot ti inam. Anya laangan ngay ti sawon ti karubayaw. Iso nga ron. Tsak pa yan ti mabain, Lola. Kasaok to man ti inam. Ibagak asan arumbang nga inyawid na ti lalaki na. Sige man, Lola. Barang da kayo tidanggan na. Anati ko nam nga ibagam, anak ko. Ni nanang, tatang, adda insangpat na alalaki iti ababangan mi. Anya. Wen tatang, imbagak mo't asan arumbang tikas tiya nga inaramid na. Ngamti ko na, no kabailam ka no ti agaramid, kabailan namot. Bayam lat ng ti inam nun niya ti pagragsakan na. Amang ano nasakit tinakam na itinaamuan na nga inaramid ko iti. So kayat na ti agibalas. Wen ngam nagkid daw kayo matan iti pamakawan. Awan maaramidak. No saan nak amapakawan ti inam, anak ko. Oy, Ivy, umay ka dito'y. Apay ka di, uncle. Igatangan nakman iti sigarilyo kan arak. Anya? Ibaundak agumatang iti sigarilyo kan arak. Tulang ka kadi. Adda aramidak nga assignment ko, uncle. Ituloy mo inton madamdama. Aggunay kan, no di mo kayat amakaraman ka. Sige, uncle. Anya ti katangem, Ivy. Gumatangak iti sigarilyo kan arak, manang. Anya? An-anom ti sigarilyo kan arak? Imbaunak ti lalaki nga inyawid ni nanang. Anya? Naglaingan? Ammo na a minor de edad ka. Ita, sikati ibaon na gumatang iti arak kat sigarilyo? Wen nga rod, manang. No jak mo't agtungpal, para mananak ka no. Ibagam asaan ka alakwan ta minor ti edad ka. Isaw ti umay gumatang no kayat na. Sige, manang. Kasta ti ibagang. Ayan nga iti impagatang ko kan ka. Saan nakakayat alakwan ni Manang Emmy? Taminor di idadak ka no. Kat imbagam kumaa, asyak ti uminom kan agsigarilyo. Imbagak mat, uncle. Ngam di nakmatlat talakwan. Sika ka no timapan gumatang no kayat mo. Awan pa'y mat serbim. Mutoy man lang ang deta kwarta. Siyak lang ang timapan gumatang. Anya matang tinyawid yung lalaki, nanang. Taapay manan. Anya manan ti problemam kin ni Darwin. Naglaing nga uminom kan ag sigarilyo. No saan nakalakit di asagsagidan, saan mo apakibibiyangan? Awan sa trabaho na, nanang. Naikat nga rod iti trabaho na, isong agbirbirok. Saan mat nga agbirbiro? Agin inom mater aramidan na. Agur uray iti awag kadagiti nagaplayan na. Saan lata kumasumardang nga agaplay nanang? Aging gang adda mangawag kan kwa na. Di ka man mangisuro, Ivy.
Tiket di pa nagadal mo ti asikaswam. Saan atila pakibibiyangam? Nanang, ikanak man iti kwarta, tada babayadak iti pagadalan. Kabaybayad ko iti abang tayo. Awan pa'y kwarta kita. Awagam ti amam, ta dumawat ka kankwana. Idi ni tatang ti kadwa tayo ditoy. Iso ti agbayad iti abang. Iso pa ti mangmangtad iti allowance ko iti binigat. Ngam ita, tani Uncle Darwin ti kadwa tayo. Da kayon ti agbayad iti abang. Da kayo pa yan ti mangtad iti pagbisyo na. Italaang daytoy, tawan kat nga rod trabaho na. Bumawi ka no, inton makastrak iti trabaho. Kasanon, no saan ang makastrak iti trabaho? Patyak ang makastrak tumulaang ni uncle mo. Kumusta ka, anak ko? Okay lang, tatang. Ninanang mo ngay. Kumusta damat itinsangpat na alalaki? Day tangarot ti makagapo. No apay anak ipagkita kada kayo. Kaapay, adda ka di madingar aramiden ken kadayjay alalaki? Awan mo't kiti tatang. Kasla day di alalaki ti papapanan ti kwarta ni nanang. Awan ngaming trabaho na. Sakap adabisyo na. Isungawan maitad ni nanang a kwarta kanya. O sige, ikan kay ti kwarta. Umasidag ka lang kanyak no kasapulam ti kwarta, ha, anak ko. Agyaman na, tatang. Kasanaw, inikan na ka ni tatang mo iti kwarta. Wen lola. Imbaglakit din tadalat ta kontak mo iti amam. Wen nga rod lola. Amangan no ni tatang itanti kanayon a pagdawatak iti allowance ko. Apay, saan pa'y anak kabirok iti trabaho na ni Darwin? Saan pa'y nga rod lola? Jakman amo ko ni nanang. Tamaan anusan na akaden na ni Uncle Darwin. Dumteng to ti panawan a mauma metlaeng ti inam. Mauma amang pakpakan iti dayjay alalaki. Sapay la kumaa, lola. Naglaingan day diyang Uncle Darwin. No ni nanang timang bibyak kan kuana. Manang, gumatangak man iti noodles. Apay ti noodles. Iso ti sidaan nyo? Siyak lang timang sida manang. Inibus ni Uncle Darwin ti masida alinuto ni nanang. Di nakpaimbat dyan. Unay mata ni nanang mo. An-anusan na dayjay alalaki. Malaksid nga awan trabaho na. Ado pa'y ti bisyo na. Papakpakan ka ni nanang mo. Sikapay kit din ti maawanan iti sidaan. Win nga rod manang. Jakman ammo. No anya ti impakpakan day dyan lalaki kan ni nanang. At akagaya man, Ivy. Wen nanang. Mangan kanton. Nalpas kamin kin ni uncle mo anangan. Kaya't kunta ginana. Sumra ka kun iti kwarto mi. Mabit lang ang nanang. Nagsangsangit kayo kadi? Ha? Ay, saan? Apay ko mga agsangit ah. Apay nga rod analabaga dagiti matayo. Madlaw nga nagsangit kayo. Ay na, napulingan akla ang anak ko. Sigurado kayo kadi, nanang? Okay kayo lang, Un anak. Sige, sumra ka kun iti kwarto mi. Anya ti kunam? Sigurado ka nagsangsangit ni nanang mau? Well, lola. Imposible anapulingan dayjay. Saan nala akayat nga aklunan ang nagsangit? Nagapadangat ka ni Darwin? Lakit di lola. Amangan no nakaamiris ti inam. Aging gangamin ita kat awan pa'y trabaho ni Darwin. Nasayaat mo't no nakaamirisan ni nanang. Nagpuskol matirupa dayjay alalaki apapakpakan lantan iti inam. Win nga rod lola. Pulos asaan amakarik na itibain. Nanang, anya tinapasamak ka na kayo. Apay adara-dara mo't tantirupa yun. Ni uncle mo, Darwin. Binugbog na kidisan ko nga ikaniti kwarta, anak ko. Anya?
ganab yan ang isang put iti lalaki asadot. Pakawanan na kanak ko. Gapula ang itayat ko ang makabalas iti amam. Dahil matan tinapasama kanya. Saan ngamin anasaya at ti panagibalas, nanang? Nasaysaya at kuma, pinakawan nyo lantan ni tatang. Di ka madanagan anak ko. Sina akong day Darwin. Mapantayo iti ospital, nanang. Ipaagas tayo ti rupayo anadaran. Ken mangala tayo iti medical certificate. Ta ipakita tayo iti pulis. Iti kasta, agpulon day dyan nga Uncle Darwin iti inaramid na kada kayo. Nanang, kumustan tirik nayo? Nasaya at matantirik na kanak ko. Kaya't yu kadi nga ipakaamok ka ni tatang tinapasamak kada kayo? Saan na anak ko? Kababain ti inaramid ko. Gapo iti ayat ko ang makabalas. Saan mo't anasaya at alalaki tinatumpungak. Madi nga minti agibalas. Huwan nga rod anak ko. Kuma, pinakawan ko ni tatang mo. Kuma, inikak iti may kaduagon daway. Kuma, saan ko abinalas? Ala, saan yun apanunutan dayta, nanang? Gaputa uray agbabawi kayo. Saan yun ang maisubli tinapalabas? Tinapatag ita, leksyon dayto yan kada kayo. Saan kayo kumaabasta makidan na iti lalaki? Asaan nyo unay ngamam mo? No para kanyak, kayat ko pa'y. No agsinublian kayo kanit tatang. Aging gaita, awan pailaang karelasyon ti inak, kastamot ti amak. Ngem ikarkarigatak ida pagkapyaen, tapno maurnos manen ti pamilyami. Agyamanak, tuy pagayam mo, Ivy. Ivy pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam ket sapay lakuma, tamaaramid mo apagkapyaen dagiti dadakkel mo. May mayat matlaeng, ti agpinnakawan, ngem ti agbinales. Gapu taawan tinasaya at nga itden, ti panagibalas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Ivy, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit.